Ay lukay ka mo maran count Jesus. Kayo mang kapangang kumail mamimipon Zoom. Weki yasa memechocho kunuya rongorong. Okay, but somehow when mia par mia masak mia suwatiki kareta kakenkang porta na Zoom. Okay, kaya when miminan Facebook. Apo panintawe. Wana isa magchapan karkaroki chachkak changa sang kauno. Karusia me ay maki. Pweki kilang lang tama kamen mauran wiya euran. Koros ma ay ma kung kotong kauno, kun men kasaleyang kauno, tupangki, coach pantatangki. Okay, coach wilpang wiya sang loud na marriage. Iya sa me iye weria me, chapeli na nan wiya kaukawela. Okay, kun matong kun kichail nan me pitatanda relationship nan marriage. Kabang kakoy sarawin sa namaw, taga koway ramamay tren yangam kame pepol protonani mas change sa namaw. Okay, protonanim tuwacha i wasamawin lapalakan kinanumang arya imek child melan eukupana imek child melan pat kilong nan masanan coach pakay tekin uya pa naramas kay teng kasantin uya pa magchailan lar pompe me all yech momang kowen li yech momang kowen yan ang puka all sa chawiyama li sa chawiyama kay tekin ni makan magchail melan eyo kupana chail melan eyo kupana tama masanan coach masani tuan Pwopwoud. Amen. Arima kareta sa lukay kamu mang kapanganguk pweki kilang magchail me riya kisaman match. Okay, this is very mibanta magchail me pompe mapopot when 1% ma tapil 0 point up nan mamoran men pompe mapopot sang loud wiyawi mes chaka paranta ko puran coach sang loud wiyawi mako ang pot nakchan kuman may. Okay, ay may paki may mangkakela ka eweria mo kinin mo utana ka sampal kichailan ka sampal kita o tatang kita masa ng coach masa niyang chata makaw na masa ni magchana na uya chapan beki at Pwopwoud pwe kita kichaso chapan kawela tama kaw no kachin kipa na tama kaw no kachin kasaneti. Amen. Glory to Jesus. Mwen kakakinta, ayatuang pa sa mi Pwopwoud isa ma isipilsucha sa kauno. Kap nga coach, okay? Tama kauno uya kayo kasampal ki from now on. Nanay sa makasatar memelelo, memelelo pang kasalataki yukalasang. Song kan koros chepan manokela tama na kiyarmaso. Okay, yap sang match kola. At siya pilipilan pong. At siya pilipilan kapayata ko puran coach. So, iman lukay kumail, makamimim po on Facebook ay challenge you. Okay, intawe, on behalf of Kowowo, maka menang Pwopwoudan maula, akana na take the stand. Iban, kachaman kin kicha, yata na nampukan Mark Limaw, riyasak limaw kote, maliwar mauyo. Appointeo may panintawe me, kasaleta liyo asalatakla, menta kila aramasako, pukan lo kayang wayo na she pressed her way in, she pushed her way in. Menta kila tama aramas paninta, nanchi yang puyan kak lel mo toke ang Jesus halukawa. Icha golan mo. Okay? Ang kichel mo Pwopwoud kan, menta kita maramas paninta kinog. May nalaka kang parataklang ata po, may yang pil, ay imaman may maslik yo, ay po dinanan sa kelay lo, mamaw. Pretending, masang koros maw. Okay? Apoy panindawi. Ay sa koros siya pa, na yung makakaw no God will coach pang sila yukati coach pang kapaya tatame inangan namong yungan. Amen? So, maurin liyo, maula po kita kamelele, kayo tana rongata, may Jesus kach mo, karyawan tayang may bilpanto, kaya chay pang maula. Okay? Ay manintayang huk, may ang one lautin ang panpeke, press your way in, push your way in, mendaki songkan, wiyapa, kasanti, chiyak, tama kasan, kakak menta kila mengkanap kakilang lang sang ranach kola ay relationship ay Pwopwoud ibang watong ren Jesus. Ibang watong ren Jesus po Jesus kakamaw yala. So kapag nga coach lukay kumail koros pan kiyang ay Pwopwoud okay maban richungang kichail tama ka unopil wiya kapkapoliki at child mong yung kan mag-child pan pil ew ko pa na may sangwatch. Amen. Kappoliki. Pwede tayo sa me area ay po tapos sa sair me area me katay sutokin men invest lale
to take time study, to learn things. Weki ktai la sama ktai wait tor lale. Ischana na kau we poka sa yer taka kit lale makapopo ke experience tami kas ko siya. Pisang kay pan sair makin tricker, akin trickery atay mo. Weki utani mo mon nan moret. Tak taken. Tak lelel aramas koros kinlel. Amen. Tama samba lelel puksaraw tanga titi yang time nan morin sambawat song loud sangan karya toto sangan kapal toto aute. We magayo kapato wong Syrian goat may bang kasi makaputon ko tong ren kauno kapunga goat kapan learn. Aren Syrian goat ay sutana ne kelang wiyapan sampa o apply na tayo memorin solang. Tayo memory ang kauno stuka kuyawi. Weki kita sto malibilik poktan pain ko saneti ata wiyapata kasanti na ta. Okay, kauta kiyang kauno. Okay, nan church tama kung yaw nan church o utanahan nano wiyaw na nimo. Songros kung wiyaw na nimo tas tukak akila nan church o. Huwag makasongon akila ibantaw niya pantauti. Huwag karya kayo. Kapag ko imikos ko siya karisong kay chabang insire me kaba mata-matawa me ikos ko siya yu. Aba mata-matawa maramas huwag yabil batang na life metoto open nang kakakyang wrong insa na makamen open insa na kamen antanom sumen takamen petalong pon sum huwag available sa ongkorsa. Imi man paki makamen ko kito akamay kimen ya mapung kahit tinwasan akamay kimen ya mapung met. Okay, huwag based on dama quote masani that's it. Ongit. Ongya. Dama quote masani kitailen ana kanayong, ana waksang, kolula sang sangkay. That's it. Perfect. Ongya i-email man apply. Ar nanay mamorin popot sambar isak wano may kasi yayer akay mo in mata-mata mo in kasi sample sambar riya isak experience to ape so nan sambar isak wano o even learn tamak chay course kilang nan masanong ko chay kilang tama wiyaw ko to nan morin sampawat patang affected the impact me wiyang nan mamorin ton the mamorin sabol man ko takan the morin sola. Okay, tay sotana na mo itata sampa and koto kapuno niya tayo mo ta puy kita mo uyaw. Okay, patama uyaw sampawat iban tayong imo man chapel asong kawela mo sampawat itak tayo sasa. Okay, pwede tayo ito kamela la miya chapel. Okay, patang chapel ak matuya la peini karetak tayo sota kamela pwede mapang koto ni kotsirang aga. Kampagapay kabantato wudo wasan isoto mo itu katakan goto acha kung goto ni kotsarang abang goto ni tolangan maray. Okay, mabuksaro masani ng current tanakin kawakala beni ong tolangan maray tuwa kung goto ni momon me kauno patang atay sa is kauno sa yakupron got sa oros mo tao po itay mo po ita. Arya maktail uyan maktail malan invest na tail memorin merit pwede tail man take time study learn waksang wakyang tama ko puron kao o so maktail tiaratar apply pwede puksaro pe no kiti met pay rekan magan kapaya tamasa ng gol pwede rapan rasong ol makawatan mo po pay pala peu malmal pan koto ang mapan koto lapakapan wiyaw kisiniyang pampapo. Glory to Jesus. Abang kaskasinan tang. Amen. Kaskasinan tang. Abang kekelay. Kayari. The question is, pwede tayo miminan merit. Jayra ng popo. Maka kekelay. Kay kelay. Kay maka men moyer. Ibang pagitarem. Katema moy. Kiyang court time. Kay kiyang court time. Mautan miya sensin limpak yun na namoyong may tang court. And so kiyang court mas and so season it. Okay? When matur pasang pwede kamay sang kan kiyang court season what pwen kasalayan mo utan kupura. Mayay pwede saik pa kayo kailangan na iwatak nan masan ng saik pa kayo itiarata. Magkupuran court thailand mo ipasang. Especially Syrian kaum. Apatang makayang rorong ilayatap ka saik mo itong Christ and person yata mo ay mantayang. That is the good news for us today. Okay, makayo ya kabay ronga mawang kitay. Pwede tayo surgak mamauran popo likin Christ. Pwede Christ matapiyang kitay momona tayo pan asa pakpakaramas. Asa pakpakaping kitay.
o asa pagpagkauno ko makapagkata ko mo yung ay. Lekan Christ at ako ko laman. Masoto ya sa tang Christ at mamawri sa ulangan sa wat sa rakata. Okay, mabuk sa Roma sani. So, imantap kiyang chay lalan buke unang koyong koran chay sa kriyaw chay kolangas. Koyong koran chay sa kriyaw last verse. Okay, the last iratikitik. The kamsakla iratikitik. Okay? Aribang watak nilo kaya wayet mas. Okay, ibang watak ibang bukata translation tapapuen kak ailay dite. Kitiyang nanatayl mong yung kata matamataw kat may isang kapurano tuwan kasampal pandama Paul kang kang katayle. Iratikitik isok silisa kayo. Okay? Iratikitik silisa kayo. The last verse. Okay, aribang watak translation sulu. May bampo kata. Okay? Atiran translation. Tuwan na utan kasampal tami mamasa ni. So ibang trap kita nan New American Standard Bible translation. Okay, mamasa ni. Okay, but earnestly desire the greater gifts, and I show you a still more excellent way. Okay, tanak Thailand desire the greater gift, kisakis magkayo kasumpan, awi bang kasaliyang kumain, mawutan sikla menen. Okay, nan NSAB mo. Okay, ay banot pil watakang katay nan NLT, pil irauta, after lang kilang dame ramen, te dame Paul, ta katapan translation ka, pwede kiyang katay and understand the foundation, the karapana mamasani. Pwede katay lang katangay ko puratay. Okay? Amasani. So, you should earnestly desire the most helpful gifts. But now let me show you the way of life that is best of all. See? The more excellent way. Now, because the best of it all. The best. Not just, but the best. Amen. Okay? Bilto lasang chay watak nan amplified Bible. Okay? But earnestly desire and zealously cultivate the greatest and best gift. Dapat cultivate it. Work it. Katoki. Eh? Yeah? The greatest and the best, the greatest and the best gift and grace. See? The higher. See? And higher, the greatest, the best, and the highest. Dami din tayong kachayl kamautan ko sompa limak chaylanana kachangatik chaylanana tayla melalale. Yeah? Kisakiswat. The higher gifts and the choices, grace, and yet I will show you the more excellent way, one that is better by far, and the higher of them all, love. Yeah? Glory to Jesus. So, chay pangkulanan ni chay lokayang pumpayat. Translation in Pompey, yeah? Translation in Pompey, maawa ko sang ni translation eh, Holy Bible. Okay, I hope ija pil kapakap nan generation what kauno pil kalangan ma kauno pil grace kalangan kiyang katay more time, more amount of time kataylan pil wiya mamota the faithfully serve him wewe kitami ko saya pan sai katali katay atay pilan ki Johnson okay kapakap ko pokotan raise up generation mabilbanan ki mindset the mindful mongyong and man bil translate poe ki sawewe mepuksaraw bengkatete yang katay. Okay, nayaramasakan sa longa la poe ki arail soto wewe ki kupuran kauno. Okay, nalo kaya bombe mo, anan lo kaya wayata na poe ki nayaramasakan soy kala. Okay, they reject the knowledge. Pain arail wo ki soto wak sang katay po masalo miya, ito tayo pang agawatak. Agiyak nan ko pa miminanim. Meserian Pompey tamen Pompey pon utani kamele le me papaman niam iputik kairta sa sangam panay
uya ka sondiyo and miya no Bible. Amen. Mababa inono sa rupainta. Ay grandfather o ay grandmother o painong ra. Miya na right passed down. Amen. So dami kasaya sa maray ka por ranwat. Kasampal pan the more excellent way. Miya way, miya my way, miya ral ko sondi, miya uya ba atay membompe uya ban. And on marriage, ang kauno kaskasaleyong komuyongay. The best way and the highest way, the graceful way, the helpful way. Glory to Jesus. He make us kasayaw. Yawasak kitaw yara barabagya away. Pagchay lang kachangayati atayin marriage. That marriage mapang kayon example mau on komuy o ngay na norwat. Glory to Jesus. Amen. But for a century kay kitayin impacted the kchay bilyang ola lale pueki sang so kchay akmato yala itamiyasa ein som popot pan shertan yan so mariaman uyata ino rakasinin tamong public mong kauno yata iraino alua cheikan ni tapio ko sang niyan so makchay relationship ko sang niyan so makchay bil courting to et chapta sa laman naman kaite. Okay? Open ko to lal tamar ganta. Engagement. Yeah? Engagement. Open ko na so yo atapyar. Iyan so maragung yata commitment in marriage. Yeah? Ari wagi kan kalap kiya maur na so ko ichame kasina na ang public ko yang aki papa nono riyaikan ay so may yata raino. Nanay maurutan ni bang katete ni melel ka socho wewe ki understand ta ka sompalpan why the dame court kupra kita sang ni tapio may ikara pa wet mo ola mano liaman pantoro ki sang rapapa nono pwe ki rapan utorala uyala warta yo ye ikara pa wet ye popo niya plan in court makayo mo mau sang tama ka matmatawo nan popo makaan kian mayan kia magchild korosan ki. Ab komo yung nga iban layout word that pakan kak rongorong ko matamatawa kiyang kauno kapag kiyang kauno. Amen? Masoja Christ na nang popot iban tayong mga popot so nakakumikit. Amen? Akakasaya baba no irapopot kiyar sa parwanay sa kisisak. Okay? Tanono melari ra second chamo itang Christ yet iban tayong komo yung ngay katabang kasinan damon kauno. Okay, pwede kaya tabang kale ka katekpan. Okay, our ministry, ikatan ki ministry yoma. Puko, tatok, and baba kauno, mebitata nan popot. Puma popot so tapan solid, data popot so tapan dedicate on ko tay pantayang piltuetam parenting. Okay, ay 9 seri ay apali seri. So what is the best way mapol kaskasaya wasa the old chapter nan iralaw to po na kaskasaya tuwan kisakisin palingen. Kaskasaya ang kitay sola. Kaskasaya last Saturday isuro ke may na kay patang kay isuro patang because kasaya tuwan kasompad pan kitaylan asa takot limpak. Takot yung limpak. Amen. Imursair ma akay kang kasaya tuweta nan sang anti tuweta ma tay kang kasaya limpak is so sick. Oh, I love her so much. I'm sick. No. Limpak is not sick. Love is God. So to back yung coach so mau nan love. Apoy kaya tayo sa to wewe kita agot love. Imakare tak tayo kasto, tayo watakpu, tayo lensang sampa, koto nan church ari tayo me lisal pigseli tayo sa takot mo. What is love? Okay, love is God. Ar makakas kasi akan limpa ko ang aramasaman kandinta. I got you. I love you, honey. I got you. Glory to Jesus. Amen. It's supposed to be happening. Nanatay mamor. Agay katay. Thank God. Thank God for His grace and mercy. Pwede machocho katay uya popot ay sa wati pantayong. Kay kakakon kak testify api man katete makauyo popot tu echa ka sensal na numatang. That's not freedom.
You know what I mean? Kaya chaita mo man innocent suto wewe kita amigas ko sa iya. Tuwa cha suto freedom wawagi. Tuwa cha kachukak salatak. Ya? Kahit yung salatakin mo mumpuy-puy apa pag child so lang am salatak kay salatak ng kalangan ng kauno. Ya, wewe ta amigos ko siya puksaro ka tete yung child song koros mo yung child kahit yung song koros mawang ka child. Ya? Kau kita ko siya song koros mo yung ukap kahit yung song koros mawang loya wayo everything is permissible to you but not everything is beneficial for you. Amen? Ni makarata chay Pilipin 100% may mayang kachay lapin siya no. Magapilata ka no, wala ka ba? Pilola. Ya? Ko tutang tok kayo 100%. Amo mo itong amo Pilipin. Oy Pilipin. Amen. So what is the better way? What is the way? Tama mo. Amen. Pues mia popot, mia rail popot, ang papa nono popot, mia custom, mia puk, make water. Ay mo Paul kos siya yung katay. The best way is learn from Christ as He love His church. Amen. Learn from Christ. School sang Christ. Ang kairoy korosang akatain mo rin popot, ang karasarasin popot amen example makaititawen Christ ame uyang momotso. Amen. O kitay lolakan koros ko saya. Amen. Liyakan bilkalalaba koros na child mamauran popot ame pan uyang. Bautan yanana uya. Yanana uya met. Yanana uya may bantayo. Kelang momotso. Dama momotso uyang Christ na to ranwat. Ita makampil wuyang. Ambo. Ya. Uba. Momotso say give of sang Christ. Momotso kahit ito ko siya pala niya lama-lama. O kupurma kumain ko. Magachuwe kita may kas siya. Iyay kapakap kapil pa ang wewe kita. Momotso wewe ki. Eklesia. Eklesia iray kan me. Manipilip. Iray kan me quote. Manipesang na rocho-rochong nan marain. Iray kan me. Dua jam Israel ko, malipilip sang na nisip, malipilip itong ng promised land to. Isip represent sampawet. Kaya isip wewe ko mamaurin sampa. Kung may pilatar Christ, himikos ko sa iyong kukomwi. O ngay may mamaurin ang kauno. Iray kan me sota sa is Christ, ipantayo kapan. Sota noon, wewe kita amikos ko siya, lau ka mo itong Christ ang maur. Glory to Jesus. Kaya that's not a bad news. But the good news is Christ died for everyone. Christ po kila komuyong ay. Makombil mo itang etasay, Christ mo pogun komuyla. Amen? Klang, katay pachayin mo puksaro makabang. Watak puksaro, kaiten pwede pachayin kan. Pwede pachayin kan, chapter sang nan Genesis, kotorel nan Revelation. Kaiten sang kapuyo mo. Kasi ya tip mo utani kamelele me komuyong ay pan chachki. Yaitipan bonsa sa Christ awya al menelo maur aka plata magasurupang kamelele. That is the greatest of judgment of it all. Amen. Kapay komuyong ay kitaban judge. Kitay memoriong kauno kitaban judge to the kitaban judge ren Christ. Amen. Kita iraikan mesoto memoriong kauno para bonsa sa Christ. Kay rakang Christ, taraw ya pongpongi, rakautak yang kau na apamantoro reusang analikin Christ, they will face the great judgment seat of God. Is makakasinan tamong kau no. Pupuksaraw at ito yung chay, so na makaklang kau no, kabang kalang at kumela, kabang melt, kabang bibasang. Oh, main ko atay, kumate na ramasoto para kiyang kau no. Glory to Jesus. Kalangan kiyang kau na atay katiwaran tayo. Ngayaman katiwaran tayo. May banta ministry na for you. Wewe kanya. Da ikin katse wararay stosa. Ay, puin kayo katawatong kama. Puin ma coach ba itang ray ran change ay mo. Tatong ray. Coach mo wagtalay mo raw. Coach tatong ray. Kay paran kak preach the good news about the kingdom of God. Payan kak wrong. Amen. And so may wrong a different sang.
Tami kin mumot na nung saraw yung ay uyarong. Pwede may ala comfortable. Oh, mau, song koros mau, ima kasampalen kan asa. Kanayang ambaur sangkan. Ay right so, randang iya, may supang kalula wali ka balay, pang kola nanel. Laliya siya ngay tautan, yan na chok maway maur, tautan, sharp. Kay bak masa ng kot sa tupang plisok. Amen? O child koros kasi ya, amen. Pwag lang, ipan tayo. Nanipro ka tete yang child, icha mag-child bilparan ki. Wag ikaw na kasik ka child ang uyalar sa pulma. Chon patak. Pweki, patakan siya na mo, raginta kasi ya, nanlo kaya wayat na, itching here. Tuwatak child ng pilata siya, patak mabangkin, kaputong, rakraki na isa lang ngaya kain siya na mo. Wala makakang putong santin pa, tikitikang kagang kilang ko, raki. Kuyang king kain siya na mo. Glory to God. Makasampal, may itang masa ng kot, pamasa ng kot, tutuwecha. Nglaya ka kota-koti. Kaya feeling ka change, masa ng kot, tutuwecha. Maanta repente, sino ba magla? Para repent ko lata. Kuyang katete yung tama kotutan, pakong tao, consistency, lalabot. Pagchan kak, melelin mo itong kauno atamo. So, may isang kapuranwat, ikachayal ko sa panaynig, chayal ko sa relationship, chayal ko sa popo. So, camp on, Mia, the better way. Woo! Mia, the more excellent way. The best of it all. Glory to God. So, think about that. Think about that. May itong sarawi. And kak, wiya chan mo, ainsaw at ansaw, kilaway chan iligilik. Kay, so chan din tayo. So, chan may mana sa tangan situation, takauno kalip, wangi, apsong koros, dami asaki, Magay pagaging sair kia child mo, pweki. Tama puksaraw masani, emelel. Taka lelelan, imelelelya, imelelelray, lelan primetray ko. Kaya risoto ka po nabon. At tama good news, tama kot mamasani po. Koros mabampay kiyang kauno, raban salatakla. Pwmemelelo pang kasalataki kamuila. Amen? Nana child popot, ka child socha nane, songan, endurance, the enduring and basaneta mo. No. Mia endur lala, is not supposed to be the foundation of your relationship. Endur to it, nananti. Yeah? To it, nananti yang. So yung po tap sa itani nananti yang. Wag makasala nanti ako maisak. Glory to God. See, Pwopwoud tani basanan mo. Yatami kas kasi love. God man ano ya based ya na foundation of it. Limpak yung katamala tip chocho. Limpak yung kanangama. Limpak yung katek. Limpak so cha kininap chin mom. Kagal-kalep na ni kolma. Kit-kitit chin ka, tok-tok nanchi ka. Uya kop-koputong wasa, way kop-koputong takam kamatak. Anyway, bagi sa latak pag child ang mga iba na. Pwaki, chinmuang, isma mga katalela, chinmuang. Kamatak. Kapil pa nakito ko, pil matmatang gemur. Okay? Limpak, limpak ko court. Amen? Nakita mo ya toto. Nakita mo yung sayswan. Amen? Limpak. Kanang ama. Amen. Okay. Kacapit sa tukak noon kawe yang chapu at mata-mataw may inanon po kay baan tayo. Melaw kilang at siya kauno. Yaman kauna pa kong komi. Yaman kauna kakanang ama yang kacayl sampa. Iyaw mautani watang kila kot manit. Panana salawu koro sa kakawiyawi komi. Nana manaman koro sa kanang ama yang komiyo ngay. Te sambawat. Ni sambawat ta sobay sanga kanang ama yawi. Matawata song wiyaba. Song wiyaba lang o samba. Makapagkita komiyo ngay makakampas siya komutas. Marpasang pilsin bas utan. Hallelujah. Apo kanang ama. Kanang ama. Kanang ama. Kanang ama. Inta kauno kanang ama yang iya. Kauno kanang ama. Makauno ka kanang ama yang hukam pagabay. At tama karetak trust to ka kanang ama yang metrika. Tama karetak trust to ka kanang ama yang menimpata. Amen? Tell what ikos ko siya
tapikin rangkonop tiyo. Limpoakpene specifically kot mama sani ong komi o ang partneran. Pwede mangaikan pagpakaya. Pwede ka kencuang yata rangkonop. Amen? Kasi saya utukay ko mimiselia. Kasi saya mo manay mo. Amen? Abutan na pala ramas man makang koko sanre. Samparay sa kwano. Ay po. Iya saya utukay ka. Tama utan iyo kan pariya. Ya? Gawag kita ikas kasaya. Puksaro ka dito yung child carnality. Carnality weweki. Mamaurin utuk. Mamaurin aramas. Kaya kita ikan mau ki. Ya. En nakir sangka. Jai nakir Bible study po yan ka puryang utana na panaramaso. Ya. May man lokayaswat panota cha lokayaswat. May man lingar-ngar ota cha lingar-ngar. So gentintangya kan puralanga maurin aramas. Mesola cha waksang maurin samba. Lord God. Akjalan mamaur ki maurin kauno. Nakakasa. Menta makabilmiminiyim. Lalopot. Pagkot mama sani. Kahit na ramas makawiwiyayang. Kahit na sompatakan rangko no pa ya. Ngay. Maksaya kita na nansum. Dagli ka lang yan. No. Kau no mama sani komunipong ng ran koros. Kaskasawi ang maur ay maur. Magkamanalekit tiyanak pa. Lakapali terane o magkachuang. Hallelujah, Jesus. Amen. Okay. Muna iba ambil totoo lakcha. Tsaka laman ang kayong kurente. Iya sa may dayang kumailer watak. Makasuto yang watak ibil mang kiyong chansen. Tsaka ang watak ng kayong kurente isaksulu. Okay, the love chapter. Okay? Iralaut ng limpak. Okay? Wait, isa watak lo kayang Pompeyo. Malaw ko lang mo ay bang watak malo kayang Pompeyo ni. Isak riyaw si Lisa kayo. Mona kasaya maka. Kayong kurente isak riyaw si Lisa kayo. Mona chel pantola watak isak silu Si Lisa kayo lakayang Pompe. Ari kumail kain na natang amail inang kan ni kisakis kayo kasampalkan. Amen. Maka ganyan akatayin maurisaw lang. Malaw katera akatayang riyam saulangan ta. Akatayang ang pote na. Akatayang masocha kisakis kami mirem nan maurisaw lang dananan mamaw. Ay bantayong kataki takan nanti yang puen kakaute yukala katire yukala. Takatire yala. Amen. Akaitan kichay na nakatay siyay kiyang amanaman nan bungatay. Patang kasuta malan compete with your husband or your wife, right? We're supposed to complete each other. Yeah? Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Praise God. Okay. Abtola masani. Kasampalkan. Mechipan kasaliyang kumail. Alapat me siksang melel mapukat koros. Mia alapat me siksang kisakis ka. Imagtel bantola watak nan iralaw te saksiluwo. Okay, tama-taman. Me original lo te chapin puk mawiyawi tao so te iralaw te ratikitik. Chapon. Arya mona pan kasaya utapan iralaw te saksilu. Ime kasayan. Me pang kasaliyang kacay makayong kasampalsang. Ya? Nakchay tola watak. Iralaw te saksilu ibang watak, ha? Kay mamasan ni mayasan lo kaya na ramasakan o pilmasan ng trolang kan apsota limpakray nanay lo kaya kan pan rasanggil ngilan pelew me siksa me sakasakman wewe kia kakuyawi kakuyawi kakak main lo kaya kakak bil lo kaya ang trolang katag lo kaya Hey! Masanan cholang kan abso talimpak rey nanay lo kaya pan rasang ilan pele o masakasakman.
Mai aleyer kisa-kisan koko. Mai yasa me karo so tete ke mererkan tekos kusia lalakang. Ya? Lalakang herpit kuprakang mektai koros kaitem ke Thailand. Kaitem ke Thailand sota inangi. Ke Thailand inangi sompukat. Ap Thailand asa po mak Thailand an ki sompukat ap sota limpak rei. Na sompukat sota katapa. Ya? Tama ko kasi mau kisa-kisin ni palingen kan. Api meuta na poko-poko ta kasaya makayo kasampan na natal mamaur. Na natal mamaur solang na natal mamaur pananan pungatay limpak menkin pasane ran koros. Ran koros. Amen. Other way of saying limpak pwede kaya chay tiran kasaya limpak. Amen. Wala chay pisasalar kasane titakot limpak chay do kasaya utan. I love Kool-Aid. I love my car. I love eating. I love sport. No. Mapulapulkan mabanasa. Lo kaya ang Pompeo. Ikaw mele ucay suka kinta. Oy, pakpaka ka na yung mga. So to make sense, eh? Mapulapulkan pilyus. Happy siya la word ta. Kasi ya. Oh, I love you. I love you. Magchild ka wewe rangko no po. Akay pa ka child love magchild ko saya ka child intinta. I love you puya kita ka pang wiyang iya. You know? I love based on wana masamawan tame pang kay charela re. Emaw. Apa masamawan pa labanan sa uso pang complete. Oh, ay sa mo kabil pa masamaw kita pisolaw yata style nak kabil pa kita. Gobil tanga mentoro. Mesampawa tinanantir kitiran mawiwiya sa bukat. Awi bantayang time. Soto konong and happen. We are in a time. Mamor and kauno. Amen? Mamor yung goat. Utan tayo na nakalagiyati. Peiki. Iso kasi ya meso ka kuyawi. Uyawi. Lalato na child kayo ka. Abutan na soto konong and we are in a time more. Glory to Jesus. Tayo na kasinanta. Maawin ki. Tayo na kasinanta. Kumat ki kupron coach and we are on a child mode. Amen. Because kasi yaran it because kasi ayo mak child fail. Forget about yesterday. Kadar may tang yesterday and hold you down and discourage you. Kaya run what? Ibanda yung ayon na kier. Kasi ka kompreto. Sige ka? Ena kier. Kaya suka kauyawi lakap. O ma, lakap yan pangkelay. Taypang yatay no. Kachukak. A lot of things we don't have control over. But yet today, you have a decision to make. Amen? I have a decision to make. Mautan iban kelay. Iban plata kuprong kot iban. Daylanan kupra. Ya iban. Wait kilimpak no matter what. Okay. Iban watak kot wasak may kupra. Mepang ya child person na upana. Pwede utani kamelele, mautani ko sompal ka Thailand. Make masanon kotan we are person na child inokan, a child Pwopwoud, a child panay, a child mamoring solang. Amen. Praise the Lord. Maya layer kisakisin koko, maya sayer me koroso tete kemererkan koros, may tiran sangan poson kelay, makin kamakit nanakan absotan limpakray nan kaiten ngay megot. Wow, kapatapana. Asayer koko, asa itamerer, wag kiklang way to ko patatago wiarana. Glory to God, man kauno kaleb makakuya sangka tiran ngayon sarawi. Makakuya sangka kakuyawi. Abo bilkos ko sa iya. Kakuyawi without limpak nan ngay soto megot. Ay poson pilka kamakit nana. Wow! What a powerful. Amen of limpak soto basaneta. Praise God. Kapag ko dami kasi yakmet po medroto sa tanong kasampal ki ibang tatakot marriage te popo te invest time po ki imagaratam malawlaw memimiginan nan Zoom malawlaw me show up kay po ki wana sa kasama ang ya ma free
Pag stupid bang pain na pe. Miya meman pain wasa mekabil kita chala. Free, free. What is the excuse? No excuse, pamasa ng God, free. Child, glory to God. Amen. How many of us mag-child spend there? Na child mo na pakan pain ta book, pakan kak study, kan kak asaya mo muna pang katangang panay-nay. Ang popoto, this one is free. Free, pwede God kiyang child free. Salvation is free. Ang kabuyong ngay. Yama po. Yeah. So, child pangaki ko to rin kauno, ang so me free, pwede ka, may monimiya, olan isanamaw, liyan isanamaw, songkan me sana ne emiya. Okay, checkin so cha, kasampal ki ewang kauno ang so me child. Seem like I got everything. Okay, kapan chapta po ang so me, divorce paper ro mal. Okay, taka chapta pain isme pan sa wasay kich po sa pan mayer. Okay, ton kichana ne lalakang kila masa ng coach magchel rong match. Okay, kauno imenta tuwa check and treat kauno tuwa Tylenol. So mau. Okay, kakang wini ang sa mang matak. Akabilchanga kauno ay sa makamiminang problem. Kahit tani mo man kauno ang kichel ma. Okay, kauna pil sucha pa po sa child mi ng problema iya po na sa child ta. Imak checks ko sa yaman sa nga limpaka, utan limpaka yung pulisang ren kauna no matter what. Okay, limpaka makichaniki, kichapan, to chepan inta, klansing kachichinkan, mapuksaraw pil kasalayang kichel yata no example pang sing kachichinkan. Makabangkilang mo na rail, rakin wiyan na nak pa na. Ay so koros po kin lelan sa weo makin season me resyapan nak te miya kapal miya yer ka na rail mga. Okay? My point is, kichail ang pila child Pwopwoud. Okay, wiya yer yayo mag-check kin so couch ma problem miya child bangkin chokata. So at the point ma kater awiyawiyan law miya problem na ng Pwopwoud kapchapta kotoki. Ipanin tao, ipakchocha sa makachapta kotoki, it's too late. Ang hook. Ang ren coaches too late. Okay, yap, it seem like me, kapalit so me law tuwa, kasyang kon matak me yan kia. Ari, met icha makawiya kapil rong kasyarong ilan kauno, ka rong kawaitin, may papa nono, ka rong kawaitin, amanaramas choror. Okay, Alexin Winia po imaban kahit yung winin yatano nanumawni. Ale no. Masaliti po nga Po bang wakit mo na dong yung nga. Sige, hindi ta masaliti. Are song chocho child kin kate lale. Are mang kakela kay kicha preparation is really important. Eko sampal. Okay, katek akapan tapos tayo yung kokono bang and miya kapal portax. That's not the point. Okay, aramas me lack of knowledge makareta. Iban tawi. Kachay kanasa me miyak siniyang malmal tsunami bang koto. Okay, kachay automatic aramas aman kin wiya anane ronono poka song puka pang wiya ka sa sayat. Pilna na chay challenge in mamaurin ran koros. Kachay ban loisang challenge kapal. Apyat ka sa sayat. Arima child mamoran ran korasanane ki kanchanga kauna prepare yourself po kan kelay. Lai so mak sinyango mal. Okay, kakelay. Achba mala ka pil mauk seli call seli post nan Facebook ta pilale anaramas comment dan yanguk. Aba mala miyer kosayer my God will solve this problem. Pwede isang yasa magchay ko kairta sang mo kenen. Ngay kanya kilangatan ang Facebook sal. Okay, dala pa sa tsaka sampal kaya po yoy po tuisak mamal nan Facebook. Mauren maso mo. Akichay luya ko kairtas ang so mang kapachaya nga siya mo free. Koto. Koto rong masa ng coach po yung mawang upang sa wasa ang podcast siya nanapay me coach. Kung na pata ang maur po yung kikuma. We supposed to live a life of maurong Pwopwoud mautang. Kapanan choy. Ima nag-chat touch tama ipotan taning kapan. Kakakuya Pwopwoud ka feel like magkamiminang kalapus.
kachukak likawi ma, kachukak yang kasayama, kachukak kolaren lapo, kachukak mot mo. Kaya nga kain sangan momong kakanin Pwopwoud to? Kain sing suwat makaibawa kachukak o ima kang kari yangok, tirin likam. Lies. Kay puitin likam na Pwopwoud to pagkakak, i-learn sang, kaya tinintaway po, etanam, i-learn sang. Okay? Pahin sa Mr. Kate na isang analap siyang Pwopwoud to, controlling. Pwede mo sa all makaon. All mga panaynay, panapapali, kaon panaynay, under God's guidance, pan niliman coach. Kahit taken abuse, kahit taken passing around, wiya mo, kachipan mo, kalakocha, katetoke, there spent man kanin, arima kung pati lang, likam. Ibang alas essential, nach kaya inta, kilikil mo pa ito na. Kilikil kang tirawo, pues ito morang. Okay? Arisangan controlling karasangan maurin Pwopwoud to. Kain sa iswat makauya Pwopwoud tap kami miptuwa siya ka sal. Kasalti. So siya salatak. Kasi chikak pi salatak ka ngay po. Di kang sangan Pwopwoud to me. Kich makonang wewe kipanam tama ay burden. Ima bang kaksawa sa iya pues sen salatak sang share pa na. Tirum Pwopwoud sa chikak wiya. Kakakola ko kasi yang aman choror. Ang Pwopwoud sa tayo mo kanin. Aman wewe kinuk laut sang ang Pwopwoud wewe kinuk. So chamao. Kain sing suwat. Kauna masani nan Genesis ang sa yata atam. Tana atam pan cultivate. Iyewa po ko mo may pot ko siyan kapang kotoki. Ang Pwopwoud kitsa Pwopwoud supposed to cultivate one another. Okay? Ang sa may Pwopwoud ime pang koto wat kipilay more ang re. Ima pang sawa sa iyo po ay kisakis, ay maukan, ay koyangkan. Ima pang sawa sa iyo po and kak cultivate and kak uyawitan na naimaw. Kaya ngayon ko isang Pwopwoud me, kasasa, kasakanakan nan mangkinin. Ori, ay sa maka put down one another, ime uyango kasyamen song, okay, kasyamen yang uya, ay sa koros mamia me kochiyo ka feel like po kaya ang Pwopwoud kiyukati. Te ikiti ay Pwopwoud. Kasi noon may. Kangil swat. Kakasaya ba kay sapong. Ori mabang uya pang kangalayang uya. So yutang we supposed to lift up one another. Ikisan limpang ko mo. Ay sakanakan ka. Ima pang sawasaya po yan maula. Okay? Cultivate me. Sakanakan wasa weakness ko. Ngay mapang sawasa po yan pil maula lala. Kahit din sa bangkoto, man siya siya yung amang po imaw nan mga kasakanakan nan. At siya mga ngayon ko, siya ilmenlaw, sawas pa na, limpak pa na. Okay, so siya pakew kauno, masa niyang kichel, makasyomaw nan men, kasakanakan nan men, kasyokak, kasyowarong, kahit din mo man ko, chisa sa masa ni kichel, aramas the church mo. Ar siya ite uyang at siya ilpod. Amen. Amen. Glory to Jesus. Kasi ya siya free yo pildaw lang na. Tirki. Kapag ako, okay, so ako ros magtel ko saya kapal imen siren mo. Kaiten masapoy yung mo ta kaiten ko no pa ang kapal. Kapal ito eta kasi suka karate kapal. Pag kapal ran koros ime Jesus masa niyo. Chaiter punot kemekot. Kay kalau tela cha kapal akan na niwe uran, makin parato na niwe uran. Bautang kapal bang ko to kasi kakinta sote. Iyo sa mesam bawat karya kapal bitulong boy ke karya mi. Sabay makareta. Okay, mapuksaro masa niyang kitay ng ko yung current issue. Tay mimi pon isang kriyaw. Akabang back issue riza walu. Nagas kasaya makapopota nan mauruat utan kapan lalong kapal. Nan maurin sampawat. Amen. Suto sayo kapan tangan laya masuto kapal. Kapal vampir sampong po ipo kasong tangan sang kapal. Kapal valel na naway kapal lel kapal. Glory to Jesus. Okay, wege chapelo. Chapelo pil melan travel. Melan to travel seli. Miyan aksin timuanin kayo puliselier nan wasakan setirail po rin totoko. Okay? Iyo good newsen. The God that we serve is everywhere.
wasa korospuensa wasa iyo. Kampa kapay, it's not a matter of makapal bang go to the soul. Okay? But it is the matter of do I prepare for this? Okay, am I ready? Okay, iyo na patanger sa challenge kan uyawi. Okay, git koros sa isang second challenge to wait can challenge. Okay? Okay, pakipagisa ka tayo mong yung pil mo solar ongay boat. Okay, akin man sa lalapot la, akin man. Kaya apoy plata, lugulugwari. Okay, kasaneti, silati ay mo. Kapakapang kauno, yip sa wasaya. Okay, pwede desire of the flesh, der kauntay mo. Inang nituk der kaunta. Pwede ito uyapan pa weti inang naramas. Yei, wawait ka maurin ngeno. Dama maur ka maurin ngeno. Buksaraw masanime, song ria what contrary. Kaya kan upan, conflict. Kaya may tira naramas. No wonder why. May tira kiyana pa naramas. May tira kiyana pa ngeno. But sort of surprisingly, imakareta ko yan lalapot sila toranet. Okay? Based on that, pwede ka kayang kauno, kayang wawag ka matangang, ka sensitive, what masanita ka bay, ka uyak. So, kapalutan pa lalo. Kasto kakaratisang man, ter people mga mon, ang kakaratisang man, o ter uyata pasa, pon, mga mon. Chapo mo yan. Chapo mo yan. Okay? Kasto kakarati ter pirpo. Right? Kaya kakakirati ate pirto uyata pwede uyata pesanan mga mano naki kutorti ibil bibiro na kiswasa. Okay, kasi kakirati isang kapalate koto. Ako kakakirati kapalater kaunta morta mimrem kokolata. Amen. Amen? Kapal season. It's a season. Akin koto kola. Kachipin kintak koto kun maran kin koto pong koto. Okay, magtayban sa teacher, nature, chay kakilang asa. Tuan planan ko itong maurta mo. Okay? So, taybang continue watak sa tami ikos kasaya. Porque kasampal, sang riyaw, sang silu, iban kasaya ka mag pitatatak chay wat-watak ha. So, tsakola nang kayong mo, nanaisak silu o. Iralaw, isak silu, irajgitik silu, magtabang watak ha. Okay, maipil, maiban. Okay? Kisakiskiway mekoros, may yanki, o may bilpan, may talapalwarayat pwede sisla, o rangala. Wow! Love taulun met. Ab socha limpakray, socha man kachabayo pan miya, koyang ya. Huh? Wawaki kak, may talay mo rape. Hey, imag chela nane kia asa takot limpak o tama kay tel limpak. But enter ponopon gi me kasi out I kalap use word to you say oh I love you like a moon. Oh wait I love you more than okay of love kantinda I got you. God G-O-D. Pwede word mo, coach yay limpak yay coach. Okay, kita kotawat koti. Okay, atau di bayo, limpak makanangama o katek. Inda limpak makanangama o katek. Limpak makanangama o katek. Amen. Kaya ang iyong watwatak so chakin parent aklabalap pumasok. Amen. Uy, chama-chama ni lay down met the biggest problem. Memianan popo yei number 1 selfishness. Rapropang at pingay. Amen. That's the number 1 problem magkailangan na work on. So ito makak-work it for you. Ko makak-work it for you. Bakchochok chay changa aramas. Changa man puen kak sawasa kanya ay popo which is mo ko chay na sa wasang aman. Okay? Ap kay teni mapan kaun sa kalata me miss out mi mirem. Me mirem kayo makayo ko sampal kana na mo itang kaunan na kanan pa sa neta po ima create ima planeta ima mangi. So cha pakewanta.
maka mempopota ke song ekisar ma sutu sana mawa ke pur ke sign teropoe ho purato kobil purang sabta ma singkel so chapa ke wimenta ke nanam pilipil koros kana yang pam taga pilata yang mau tai pilipil ka sampal pataga pilata ranwat hime pangkapareta iskola kap maka pilatar ka pang popot ranwat so what kapantan popot commitment ko lakap kola agay ka tai popot up mamor kita morin singkel what is that crazy so ya rapang ben ngoyo lel naneria koros pochay talete rapang ben ngoy mata wa metame kayanki mabini tipso ikamela me week menakirok chay pil ko sa ya mepitata palwaraman kasolar kalep count palwaraman okay arya rapang ben ko weo poi ben ngoyo ay so may sen kiya yang ban wanti ang ay pot kasi may mo kini kubil kalo ke popot kichara rapang ben kichara pa ay so may sen no okay kamelan ya create problem nang pungan ko ang pot may kasi yang oldie koras are utan so la selfishness kasolar pen kakaunok nam moni kay teken nam kelep palwaraman kay teken palwaram kelep nam serigan kay teken nam kelep pemakan pon kenuyata division chel kakepil popota miacha me coach makapen kelep kiam ibanin taw eksen chikichinkis iwasa chepel pangentiar wani menang kenwato division ay sa way to fight wiyat aman choror sangyo riaman ang sawayo makapain kalepo kisangyo na namamoran popoten chok mau pa apang wato kachoror apang wato kokopasang karita anane eupana ter sucha self ter propang penkoe amen okay ropropang pen ngai iban kasayaki tuwe chan so magchild pil chapin minan chapin the beginning of relationship okay mautani pakpake okay isutupan pasan kita tayanane ikot kotogi po yanane kaya may pakpake it's all about her Arya bil bam based on a child more and itawen dama kupuran kauno kaya po may pakpake po kaya masamawo kaya may kasayaw ko kumawiyatara mapopo tarian so me pertan may isang karsuat po sa ikapunak akabil pangagi ko sign sa taro po ko bil divorce mo basic kasi basic may akot magkakakilaway siya sa me at child kay rin naramas koros utan pwek pag child kilaway siya kamaw kiyan so iban tayo kahit limpak yo anane siya ansowo no that's lust that desire kamaw kita ansowo pag ina long run makabam matawa popot pachapat kokolata magtay gininta anso mga yan so apan ganana repeat mine kanana wat gila moy bakri isa ka pokan kakutanen and kikiti then changala re masame pachapat kokolata we kagas kasya pachapat kokolata hey arata imagara takater karwarung ya tam pilipilang rail kan mesay kan chap yang rong ngelayet payment ka ganu kasya isolated I mean kasya excluded sang nan message up pitata nan chapter 7 o kasi ya maka group malaw stay group maka popot stay married amen kate seek divorce maka group kate seek a wife okay kate seek a husband dai boy kita songros magtel pa yata kasong pala child pilipil amen I hope mapalilaw tin katal mamimiwasat katal popot amen maka bil mimiwasat ke so to popot kapag ako po Christ yang po amen arik child bang ka nagete mas first set po ki kasompal ki ibang kasaya tama kay telimbak maban so sa kamuyo so sa iya maray ka puran wat pagtater matamatawa me limpak yo me tuya ponopon ko matamatawa okay so tau ti sang work may tala palwarayet may ranggila pil may tala po ni sis so makamatak tuwe absorta limpak utan piso ka pa
Pwede limpak kan kanangama kata kesotokin parents te aklabalap te pon masok. Amen. Makom pon masok na ng relationship kay te limpak yomen. Kay makom soto kanangama kita tokan sa uta nan kapala na kanangama te kosolaka kanangama. Kanangama word menta kanangama I limpak mo. I kotom. Kotkan kanangama yang ya oi. Teran kanangama po na mo. May kakasngak ranwat asa. May kanangama yang ya. Imagareta imamor nila to ranwat. Amen. Imay ko chapki ni chapyo ko sa iya. Mga ikang gotorong ya rangono. Amen. Kasi sa yaw tani pakpaka manakap ko yang aki apo to po. Oy manakap po pinakap po mga ko sa iya po kasi tokin patangit. Amen. Ama kapatpatang ran korosan mamimilumaman. Ima kayo ko sumpan. Pakpake. Pakpake o kintiara ko sa ako. Pamakapangkak pakpake. Nasi chapal kampil pakpake ikit. Pakapangko to tiara tawoy. Puputa pilkin. Miyan sa onara pil kopong me ko tapay lamang sa oras wan ros matantal. So tolang panpir ta mapan miya ko. Anyway, tayo kasi yaka mabuhay ka school yo matela na same. Aramas koros sang tayo. Kaya maka admire ki at mourte an lapa mourte arail mour pwede arail popotre rakaka nga mata ngitete lalopot ko kolata pwede in some way rakilkilang lang rice. Na uya trapon momotso megoros. Mexan kang katail. Imen uya men kasto alasang kapin te alasang te word kapin sa kanakan kapi so alasang kauno alasang Christ. Amen. Pachang ay pot sair kate ko sa iya nga man Facebook ang po tape inta tongya mamia pakeo Christ nan megria manamo motang ni chebelo mia pakeo so belang picture inta pi kelang masutas posutas utan banat kenia na mia pakeo tamo so pakeo oh glory to Jesus kapanga ko dia sama Jesus utan lalapat ay nanan limpakong koros tuwa panata sa tupake wakapatalang karata resasa chayo oy pangpangla. Amen. Ang so mapusutas Jesus masani kanangata uyata kapanuya. Kay relamayer ma tutat pangkalan wuti robo ang painta me ko chape wana so pure clean. Amen. Pakta bakchay kinamang sinda. Klang. Hey, istuban tawla. Nalaw-lalapot. Amen? Nalapot pagkot utang lempak. Lempakin ka na nga makatak so takin pairin so takla pala poma so lempak so takin aklamay. Amen? Imay kas saya ka makan nananchi na ng popot. Work it po. Kahit hindi ko prongkot ka nananchi. So aklamay sa Posi opel luwak kuya kama kuya popod. Mokin. So kama pa man so mau yo men lao. Sekreto Christ awa Jesus di sa palma ko imeyasa Paul ay so me kolan kanela I rides koloka church ko nan pon Damascus Jesus aleyang beni tanat Paul ay so Saul taka kamkama kaniya personally. Amen. Main kapagpay taka kamkamaki kakakong so pai apa kakakong pai apa kauno kakakong so pai po may na apa sampawat kakakburagina me ko tre lan mo atamen ay mo puputilay itan. Ako ba chikita yata no nanay panay tayo mo chikita pa umpe arangay ikan kalap matawa dame labaw ya kamakam chal aso chang aso mo kamal popo ay bilrong asang melaw 30 iwan ya peluak I kasalapan limpak wan lautin limpak ya kasangan limpak ko na chal kamakama imo apalam ko kola luwak ikamela la me te amo me pompe ko cheba mak mai pil tu cha me one me koletio me pil luwak kasalapan limpak yo
but a wrong way. Pwede kumaman kauno, puksaraw masani me, God is a jealous God. Yamaman ko cha, luwang king kichel te sola, mamaurangi. Chay te pongi yaman coach likisangi. Abo chokong kamay kichel. Wang coach manaman, okay, coach ka ko tacha, lecha ngaman kichel, lakta ko'y mela. Eka ko tacha nda mela, ko mela. Af kay teni mo man coach, putana pakpakay kichel. Kichel lutaleti, tuwacha may pot, luwang kita po may ima kakorur labalaba po yung makakorur kachayrong. May kakorur kachayrong mon, pokona na pa, luwang kita nakamakam. Okay, kay teni mo man pakpakay mo. Ima pang ya pang kamayay pa mang changasang, ipang kanger mang potiki. Okay, ya limpak me kauno an kiyang kachayla, limpak eo me. Oye, limpak, mau tau lah. Coach dah pakpakai kicak, capit pakpakai capot kan, Amen, amen. Sekosaya me got me peti bantayo. Kelang wichan ilek Irail me sekosaya, Irail, Akanak leren kauno ko penca kamong yung ko hampot repent. Amen, po sekosaya yu. Because kasi tama masan ko po ki so tropa kayo kauno kang kamay kachay. When ka kinta tama na ni isak riyaw wano ko ti puksaro masan ni makot kan kama sa polmakan. Okay, lo kayang wayo kasi discipline. Akin discipline ray kan me kan pako. Discipline wo ki training, correcting, rebuking, okay, kapung, okay, kaskuli. Kaya po kaya so ray lo kaya no pompe kawe wen that discipline. Ni cha kawe matangan mo kama. Kaloke. Kaya, sudah pakai coach kupur ke Thailand kama. Amen. Bila child papa kanca, imagine ko Okay, magaging kama ang poten, kupur mak. Magaging no kama ang poten ay pantay akamauki amanan kama nom serapain kanina ya. Makachuka ka ngaman an uyayang mo kate uyang. Ya? Ang yaw ta ni karasapa. I learned this equality sang kaniyay. Especially mo anak kaman. So wisay ka sa kauno. Say ka sa puksaraw wisay. Aman riya yun dangya. Tuwa cha maka af relationship ang sarabin man ko piti bidiyang aman. Tana. Ay kasen man atana. Kamao ko ma aman pan bilwiyang riyam sarabin. Are based on dami kas kasiyaw ni karasapa tuwa cha taka patugati makabantolo. You know what I mean? Are kasampan takcha wiya po maka narki ka kang katewiya. Melaw tewiya. In your sense, humanly sense. Okay? Aren kauno utan. Kala ko kita pamon. Pon pokot so tra malbayu nan popot pagan kama po. Pilma makaransang mo, coach kapikata kamuyo ngay tana kaping kichata ni in his own image. Ibang kilang ay po to coach kapikata wawa imagine kauno. Kaya tuwa siya kikilang kauno. Ipil kikilang tong ya, pil imagine ngoy kapikapin coach. Kauno ap, melang kam kauno. Masok siya kakinta. Masok siya kakinta me all makakamali. Ay so what? Lipil ka makamao. Pues como may school karata me rari. Anyway, chay to sa o chay sa ko to session in Beya pa. Ibantay ang kay 10 kupuran ka. Kete ka makao no. Amen. Kanayang. Amen. Praise the Lord. Sa testimony kiya. Sa testimony. No? Praise the Lord. Okay, bakeo me baya sair ay po. Kata bilsair, kumur. Yeah, imo. Sa or kanta, likin sapa. Likin sapa. Uya sanga pueki word tail, painet. Sang ni ay chikicik. Painet. Sang ni ay chikicik. Ay babaw, ay nono mentacha right so rakan painet ay so der ngarta rakan yang lororo kiter painet. Okay, arkich utanari. I bought the most mina not war, we make us go say yes, and learn that's mina not war, tang post to say, make up and young bonus accident. Yeah, I have a right. My boat bil capirotong ya bil palian nak accident we have to attack it. Come on, anyway, praise the Lord. So Ivan Tauti kasi yata buksaro masan. Lempakin, yeah, lempak sochakin.
aklamay esotakin mawo takin matang lingar-ngarta. Kapag kater lingar-ngar kanangama. Part of it ni tapio kopreyang kanangama. Okay? Lempak sotakin inap chin mom. Ni magtay kosko sa yaw. Chin mom ko. Sotokit ketimseli. Aptok-atok kamatak. Nak-nakit kasaya. Soto makakaon na kita lain sensuat. Kahit yung wasahan na kita lain sensuat, yung nanamnong yun. Pues soto is not meant to be. Amen? Ni makarata ka nutakla. Pagkot mawiyay kchaita, soto pake wamasa ni makain sensuat, akan na kita lalalaman. Mia scripture maka watakata melaw mamia ka share tong ya puyen kak. Ay menta tana makain sensuat akan kabagap. Okay? Kan lukwari po panso sa iyo. Mamiyang kototo watongi po imabang kakamali kati. Kasi you're not made to carry the burdens alone. Kaya nanatayin mo. Ni makareta nanatayin relationship. Aman pil kale po ya agya kemekot niya mo insensuat. Kachikak. Katay sota made. Katay sto ya witak tayo wawa insensuat. Iwa when inapchin mo kitkite mam insensuat kahit lempak yung mo magalingar-ngar ka insensuat kalkalep kankanangama ka somaular ka insensuat lar po katoto may man ba nagkit insensuat ka man somaular kakakasatami kasaya especially katay no kan katay baba kan kanane salatakla set free kapag kiyang kaun Jesus masumak. Why are you holding unforgiveness? Amen. Buat Christ mako ang uger. Amen. Ako juga kau let it go. Apa ya kamatak wairak. Gusto yang kan tami buat mangai mapang uyaw tanapan. Tikit ko giseliwan apa motor ko basa nga sa kanama. Ima kaiten ko magdelki. Buat ima ko makakong ko mawawa mo yung Christ pag kapareta Christ. Ko makakong. Amen. Amen ay kauno kiyang chance po imenta. Sudas is supposed to enter the kingdom of God. Okay? Pwede kiya fail siya ilusya malaw magareta misaw. Kauno kiyang opportunity chocho. Iba tayo. Kung sa accidentally. Okay? So lo isang intatong ya. Kung surprise na motwalita no atama kangata apon yawan tuko. Surprise sa may rabang kangata. Kan titangya makot man kay tani koten omnipresent omniscient igoten ayo ranwat pil ko kolata wagi amiri mo kat mo ay ra kang tabelo wey ya tamin da kaya belo want you go we ka vano bil puso we apelo buinan da apelo mo na belo puso glory to God. Amen. Ra kang one ya want you go The fruit. kauno mangiyer mera bang fail. Apo kiyang ra chance pairan kasaleta karakterin ko to. Kampakapay ko wawa katepa manokela renew katakan nancapuman renew wasa po i problem mi wasa katay kang pungkila tama kot masan ituan ko. Pungkila ko serian ko kamasamaw kakelay kakomat ko wecha mechaman so tama tuwa yukata makabilimpar silimpar kag masdo tuwa banata. Amen. Kau akalep. Pwede mo man planin ko. So just silumpar. Why silumpar? May silumpar. Triplets. So praise the Lord. Let's kita tahu di sana ibang wati katindak pagcana mat tahu ibang kasayatan mabuatal time bisa mala kupura api kaping kiyang kau no pwede. Ma irana magcel kak invest na child popo sacrifice so many things. Pagkak learn kan kak apply. Amen. Amen. Ya ibil kapag session na nuway chow ko ton patakap. So tan study sa penklang sa pilirong sa alesang sa pilteksang naman. Okay kakakatarato mamiyang paytak ta sa kaksawaskiyar. Paytak chocho pilkoto may pen nga study klang me. As similar. Pay imay kasi yakita lalalalia. As similar. Look alike. Song and situation ko to mawiyaw. Kaya abu imay mang kasaya ka ma. Kalang lang kauno pa ikaw na mabasa ng tactile kos kasaya. Amen. Amen. Kauno makakong me koros. Ima uyata, ima planeta, ima kupurata, ima itiyo kata, ima kupurata kumang papaw. Kotong re. Changay. Rapakire. Mimire.
Kahit na so Pwopwoud ya kami minang kapalo makakotongi. Katero ya songo. Kotong re ay so para bilmi chare. Amen. Kay ebang kasa genu tame sompong silumurin met kokoto. Tame bang uyawi. Pagan ka kono pata. Kan ka kono pukata. Torela pena mo. Glory to Jesus. Amen. 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 So takin inap chin mom limpak so takin peren kita mesapong. Amen. Na child Pwopwoud na child limpak pana so takin peren ki mesapong. Praise God. Amen. Amen. Kay po memela na siya mekin peren ki isu limpak kin sawasay ki child lalenong na napalakan koros. Akin sawasa child poson anso koros. Akin sawasay ki child en liki kot. O en pil kananga ni mekoros. Glory to God. This is harapan na isuwa harapan na song koros magchild kasi ya. Limpak kin sawasay ki child en lalang apalakan koros. En lalenong apalakan koros. Lalenong waweki endure kanangama. Yeah? That love never gives up. So Never takin loses uti. faith. And so takin chokiti. Always hopeful. So solar, so tabakaw ka barinta, isolar ka kong, ilok. Kasi hindi mo ilok. Ilok ka sanger pwe. Te yamen sang. Udan yamen. Aji sar ko mamen o et poita. Amen. So tabakaw limpak kasi mo pagchay ko kasi kaya compare ng limpak. Think about God. Amen. When the last time God said, "Oh, I give up." Ilok ka sang lapa. Pwe me ko ay koto. Ilok. And tangya me utana pa lalapotrang ya chak. Esto pertan may isang uya kapakap. Imagine ma coach pa tuwa chak child makin man kapami ka child Makay ka child pil kino ko sa ya. Main coach kapami ya. Kate man coach ang kapami yu. Pagkat ka. Tayo ka coach ang kapami ka child Main sumawa coach mo itang ya po. Kapami ya po. May ko chiya na kuliti. Kasi tayo pa sa pangano, melaw ka na nga tapo ya pokpok yu kata. Makapan sa sumawa rin utan, melaw ka na nga tapo. Kahit ang upron coach kachan sa sumawa. Kachan miminan kapan. Amen? Kalaiban tayo. Kot, sotakin kiyang ukawal. Never. Al-koros, ekin lalabot. Kat kiyang kitail al, en bitoisang. Amen. Wag iniyan so mako am opponent to duwacha nan ring. Mabangkasinan tapok man pay duwacha som pekan, som pakir ka naraikan. So ruwasan ang pora. Ay! Rapid chopla pakir ko am opponent to paliamo chapel me kasi kahit na ramas so to pake kot mal pe pagan pe yang ramas So ako yung opponent ko gan. so sapon meron pe yang soli Ako abot mo man upanar takir selia pa kahit gan. Ngay yan so ko ba so Chaba sawas pa na pe yang chapel. Okay, praise God. Kay katanan sawas pa na pe yang chapel. Arikas kasi an so makamiminan kapal taga melan face am opponent. Taga melan kasi na buka peyang palia pam ta irair malalalukan. Okay? Tama-taman makaiten coach makito. Pagka suka peyang me coach kito. Alright? Amaw tatapang mausang. Pagka ba lose. Kasi ka peyang kauno. Mapakeo ka kan mata-mata wa chapel kan waya kauno kumuriyang ala chapel muruwong yaway. Puyan bil mata-mata wa makot pan sa chapel pakeo puen waya never. Ima kauno masa di Jesus pen masa ni nan zone isa. Le prapo koto utana clear. Le prapo koto puen prapala kawela kamela ngai. Kaita ngai ma Jesus mama santana ai. Akatsto puen katkiyang katain mau runsak. What a God, praise the Lord. So pake o kenyangala aman penuang. Ay so koros sa kanupali kanuk o balikin niya. Amen. Amen. Imay mangkatete maray kapuran mo. Limpakat ken kari ang kitay latay lanenong nan kapalakan. Agin so say kitay pagchay lan tataw
Kay ko saya tataw. Tataw ko ke niam bimina ni rairan kapalan limpa ko pan sa wasayu. Pagkaterenta ipang. I-give up. May. Galgalapasan. Say pakai ngilen limpak masani mo po. Yamo mong coat so to pakai coat masani mo. Ar magantang ya makabakbak ang boat. Kantintang ya maka coat ang boat. Yeah? Kan ki coat pakan kakso sampo. Coat magantinta. Amen? And sa wasa child poson. Klan ang kapal kang korse bilkin sa wasa limpa ko bilkin sa wasa child poson. Ya. Poson kasi ya poson. Poson. Kay poson ye kam kamelele song kan me. Kasi klang gumasang unaw kakaskasik. Kay kakaskasik song kan me. Pangkoto song kan me mau. Kam kamelele masanin kot me pangwato. Kamaulakan. Kelail kan. Tokpakela. Kanangamala. Iwawan poson. Poson kung pulsang narorong masanin kot. Amen? Amen. Are limpa ko pilkin sa wasa child poson. Wawaki ka child kos yan na jikewo. Gatama-taman. May kak. May talapal warayit. Wawaki ay po. Makaita limpak. Wawaki yan kasaleta sa mga limaw man. Mo na ramasakan no rogoto tani serve. Kukulata ipang. O lupak pa kumelaw ko tomato ko din mga yawam. Awag guys ito kan manintap. Imakin mimas na na child ka. Mau tadanta mau sang ay momuman ya so tanta abo mi milalaya che. Kumakaon niya. Amen. So tama limpa ko kunuya sa wasayuk na ng poson. Kay anso koros kay tena kay chanso. Unta anso koros? Anso koros. Kay tena kay chapak. Anso koros. Ni anso magabil mimineo nemon. Anso magaminimon. Hey man, anso koros. Limpa ko kin sawasan na naiposon pa niya miminimon still kam kamelele. Me mala ba take place. Woohoo! Anso magabil miminan churcho. Hey man. Limpak kin sa wasay poson po niya ibibinan church o utani bilpang kamelele. Amen. Amen ta. Kader minan church o ewa kaman matangalan ni mo po ew mo. Kaman puriyang utana ramaso po kaman chaptar. Kasayawi. Sapang ngololo kaya ta sa ibo. Ako to nita. Atakam ko purki. Oh, ni church mo? Amen. Kakunga mo, che? At story ko mo. Amen. Oh, glory. Lord to Jesus. Amen. Chay mo itang nganan koten kin kalway kichay po. Nganan kot pan tawag tila. Kamaw yala song toto mo yarok la le child kapok chay la nano maula. Ija pilan song maula mo kabalan nan lang kes chanano maula nan lang. Kamaula nan lang. Glory to God. Kabalan nan lang kabalala kaching pa na maula sampawad. Amen. Oh, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Glory Maula mikas kasi na lopot. Lalenong tataur kanang mamay man kut ko kolasan niya tay banuya yung papina Pilipin. Abay ka makakot pansay ramaw pamana ng proto. Glory to Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kau na mama sa nong kachay koros po. Kau no kakong me koros. You can make a way. May seems impossible. May apalang kachay. Glory Jesus. Aramas. Last la. Pil, akin sa wasay kachay liki. Kampa kapay, gawin ligi siya kaunat na sa lahar. Nana siya po. Kaligiligi siya may pil, sambar, isak pil kak patang, sambar, magamiminalin. Na sa lahar. Amen. Glory Jesus. Ligi, gawin ko purki kachay ligi. Eyo ligilig mo. Pag chay siya ka tawar pasal ligilig, poson o limpak. Sito ka. Wasa oras malimpak niya, utan, poson pan, mamahal, wasa. Pwagi, aprama, pagpagkakauno, imag-areta, Isaac, na metaman. Akauno masa niya, kulama po na namuraya ko, takote ma, Abraham ko, isikala, kitog niya. Waya, ay, Abraham, isikala ma, Isaac. Apuya, chay ko sa isansa, waya igarapan may rangom. Oy mago kareta nom seriang ko icha ko donana uya ta piro to ko ti ko kemela isikala ko kapakapong ya pupuya kan pampeita tong ya iba berenki
Abraham masan. Lagi. Pwede na apal koros na situation koros sa makot kat kita sa koros. Ya apal makayo magtail kin excuse ki. Sera koru nan tento potana. Ibang broto nan parwat met kabanain kita seri. Na sampar ligay labala. Aksingor na. Cholo se atak korur ki. Tama bot korur ki. Ay sudu korur. Hay. Okay pues mato ya impossible na sukak naitek. Ay bantayo. Ismak no penta bumpin aramas. Ismak ako penta tamas your salti. Lang the problem is kay ten problem in soto nangi seryo. Problem mo sera ka tiara kata ya rasuka ko ngawi. Ni makareta iranta. Up akaso chop kita ma akar. Chop kita ma akar. Mo ini na uban total Kubra chay stjana na kiseli utan puksero masani me iwasa me ravelia. Okay ira karwarula. Kapag magabil kapag kier sompar isak likikot. Amen. Kaiter pangata. Met pai raikan magindiki kauno. Watak nan Matthew 5 po Jesus kalap masani. Met pai magin poson, met pai magin gopor ke kauno, met pai magin okay, sang-sangan sa word para pan sosokin sa namaw, rapan sosok wengkot magin katak, magin aktik-tik rapan ala aktik-tik. Glory to God. Amen. Glory to God. Ligi kauno. Ya tamel limpakun ya so sayuk pakan kak ligi. Ligi God. Hariam limpakan ya so sayuk pakan kak ligi God. Wan labo. Maso talks about. Udi pakaitan limpak yo. Glory Jesus. Praise God. Okay, Ivan share tama kaitan limpak. Ima pa ni bang ko prayang ay both. Okay, kaitan limpak yo. Okay? Kagan. Okay, bang prong ko prayang. Kaitan limpak kagan. Limpak yay coach. Iban takrem. Tama coach kan yan so magtayla ramas sa lungala. Kaksawa sa akin niya? Uta da mentan pakri katayl panabu ya. Mentan uta nak tuyen nan siniyay. Karakar. Uya lululeu chake laila. Abu ya ime kan korosmo. Apta me masani waksam. Ya? Po yei wong kota katin lalale samba. Ne katki to kisapol mayeras. Po meman me posol lai. And there salongala anan ki mau sot. Lempak yei bilibileo. Wait, kampagabay, gandin tangya me ikak pilata pagpakaramas niyan so may mimina na yat-yatin karakarpon. Of course, you can. Karakaran linglingar-ngar, of course, you can. Pag magtakas ko siya, limpak kaiten kakaan. Kabil kakaan, mautang man porotar sinaman paaman apad liman, tapal bepot, papapapapa. Wanang utangan, wanang karakar. Kapilatan. Ibang papak. Amen. Imi kasi siya yan. So, koros magtayal kintay lamele, jay operator in Christ. Pwede kimen susong makayo mau. Okay, boy bang prong kacaman kin katay mo mani. Ang so may kapakap rakante pi rentao mautan ko sa pulmang ko tao uyan lopon taga sa usagi mete kana ka sa usapin ko eh. Tao dito. Tao kahit ko sa pulmang ko to. Hey. Atene ko siniya kapakap ko. Kahit hindi ko magumpusan no. Kau Jesus masa ni lobo masa ni da. Yep. Makong rail. So koros making kasi yamet na leya chutang kinokongki. Kay kan kamaura tamas laleyun sa pwe kay limpakot so otram makaklel. Kay ten so kakle kak so many excuses makaratak child kang transform. Child kang wakiyang. Pagtel man ko la taping ka child. Jesus pe masa ni meman. Meman masuto pang kabay katalo bo itawen niya. Do so ka kuyalan ni John Patak. Meman mapan men ko la maur. Okay, kang lusang boy kengay, esto pantiar. Aban lusang. Meman ko la maur pan lusang, meman mo itala boy kengay aban tiar. Iman tiar ay mo.
Iman tiara ima mauren karapan ay pot ki ay pot. Nain kinay serika. Karapan ay an ki ministry. Iman tiara. O kay ten tiara cha iman coach and the tongue when we am kapayang metueto kowe. Memimi nan Facebook o Zoom. Amen. Pues otro paque usi nang yata sa planeta ko to isman ko to pidi susuway kita ko siya po berarang perakas. Ay kagalayo kinimo mo sa glory to God. Pwede calling yung magtena na fulfill po yasa may isang at matapel kan kanana na magtena na nakalusi. Pwede loser numaran Jesus. Glory to God. Loser man mo. Nga loser po yung may kasayaw. Parang dukoto niya pa nagila peni. Wag yang tuwa chocholangan marain. Wag yang maman kay teni. Kalap yusel yaramas po ang putpunot kiyaramas. Kaya po kang kota numamang kotsirang po bang kota yei ko kabang nakata utu asan mimilgian kacubang kota kawelay po pwede ko kotsa ban mimilgian akin waito numamang cholang ramas pwede akin intayong magin tatong kia ramas po kang kaling ararta kan quit kan lose kan der memoriang kauno kan pakapay Christ kat kiyang katayar manamanan pawede numaran Jesus Christ. Hallelujah. Kahit limpak yo kakan ew kay te limpak yo uyay nangan bobot. Have sex, that's not love. Go jay limpak amia garabon go ta kasaraw yala uya inangan bobot pwegi kitay lipan taw lakas ko sa yakola kamugubraya makapalbal ay kasayanan marain mau sangat cai cang selinan rocorot mau menaramas mesa sa iskaw. Okay? Glory to God. Kay limpakeo uyay ngangan popot. Ngay ipil ay challenge. Wama iban lel ansonay men wendiang ay potap. So cho uta la palan. Mermer wala pakakpakerti. Chay nga ba siya Kang nga kung kapay miya karapan pwede ikaker ko siya met pwede kasayar makaitang chay ko siya pwede kachay chay ko siya pwede coach. Amen. Okay, kaitem ko magalep may ko siya yung pain ngay bikas kasaya yung pwede may iso to pang kalawet ay maurong ay po wenti yung ato pwede ginaw kita ayaw po wenti yung magchay kong katan ki adultery o fornication. Okay, kamal o nanak ay pantay yung trampas makot kapakatan abang katin kati kata patip magtay kung yata mas liki usang toro at tip mabitata wendi ang wall te serapin te putrak nanak magtay koroskin wait lalago oto tay kapnga ko po pain katay dasang erban ka na oto. Glory to God. Amen. Kaya yata deep and mas lale. Amen. Makin kamatagiya lang mo yung ikaw. Glory to Jesus. So kay limbak yung. Amen. Sambaw tap katay ni po sambaw yung mautan. They promote minta utan they advertise promote mautan. That is the greatest. Hallelujah. Magari yung masarapin mong putakaman mapan. Miya putak ta miya sarapin. Nalang pakon uya perperkisali wan utan mekot lauta. Hallelujah. That's the deceiveness of the evil one. Magara tatis to kakawi. Isi oto wewe ki sa umpuka law an so may gotong kauno ikalangan ki. Met pay ko me pulopul single rong masa ng got. Pakan uya ta pilpil wisely. Amen. That's your own choice. Okay, kasi yan sa nima, balwaray ma, tami manuyang, of course. Insan na, gusto ka kuyang may rotap. Imanda yung palasang met ko mo yung ay pan katin si pala. Vanak wana chakak, pagchan uto lang isma kakong mekoros, yay ikaw na quote. Makatin bakpakay ko mo, isito malangkan temtu, kimenta yung there's a better way. Because kasi a better way, more excellent way, highly way. Woo! Makot malaragamin ka child. Pasantasang bulimbak. Amen. Yay Christ. Yay God. Amen? So ibang mo itang ibo. Pangkong sa kalachay liw ko ng sokura. Tamaray ka programot. Lord to God. Hallelujah. Amen. Kalangan ng coach, kami lalama, kau na mamasa ng kamuyongay, ranwatch,
I kupuran coach main ko acha mamauran na Pwopwoud minta ni Chapio. Supposed to be fun. Okay, can enjoy one another. Konang kan peran kia, konang kan tiar pepola le, konang ang pautan mabanutan wiyat the greatest partner and friend. Okay, mawaksang karusia. Pwede kisakisan kokonin limpak makauno kiyang kecil minan Pwopwoud, waksang sangan kokonin limpak koras. Okay, aicha makichan nane, may pot yakas kasayan kapwa miya sangan type limpak ya ikauno. Miya sangan type in limpak silume miya. May sayre rentayar. Pasantasang pon yata no inang. Okay? Inangan sexual. Lokayata na eros. Okay? Mimi ni sensual, ni sexual. Manampungan ol chow lime kanuya. Okay? Pasan kita sang phileo. Brotherly love. Okay? Kauno pilkiti sangan kakon brotherly love. Manampungan kakairada. Iputian ang panay na yaw kasyakan ki sexual love o ang automatic sang ren kauno. Icha maka cross boundary in kauno. Okay? Pwede kiyam sapay. Ima ka pang create tama kaitan kupuran coach. Limpak makamuyo ngoya nane aniki. Na coach aniki yung acha maor mayayi akabe love. Akabe love sapol man coach limpak me unconditional. No matter what, epakpakayo. Kaya anane, kaya an aniki limpakan unconditional love ang acha partner. O ang acha pa acha katin acha pa panuno ang acha Pwopwoud. Amen. Pakpaka ang Pwopwouden no matter what. Kilangnan masanang Pwopwouden kapag coach. Wow niki. That's the image and likeness of God. Yung utanip yasama kauno melan. Amen race, amen kakairada. Mapulopulkan. Makapilpapa no kami minang challenge ng Pwopwoud. Coach men kamawiyala. Coach men wiya me coach. Kauno men kan salatakla. Afkabahan salatakla sang niyang bangkotong ren kauno. Okay, makarapa-rapa ka limpa coach. Kachiwala na ng Pwopwoud. Imanintawi kan sopa yang kauno. Tsanga kauno. There's nothing sucha sangi o magchapaninta me too late ren coach. Kaya may nala sombar kami manan matakan Pwopwoud. Kaya may nala kakan uya kapakap. Magchari rong pananing kapantuan aprami sera. Okay pakchakan impatient. Okay pakchakapakap kiyang kauno akchapil sopa ilalikipil erapakitara manacha partner. Apa mong yungan utang kapakpaka aramas makachapin bautikita. Okay, apoy manintaway mo coach kak kamawiyala tame ola. Okay, coach kak restore tame ola. Coach kak purang knit together kapurapan na tame marpasanger. Nothing is impossible to God. With God, sang karusya kakuyawi. Makawa seri kay mapulopul kapil Pwopwoud kakilang problem in Pwopwoud nan mauranam papa nono wiwiyawi. Okay, you can be that person kakakwiya aramas mapante seri mawiya kapakap ko maura ng papa nono populara Pwopwoud and kakmaula ta ko ang Pwopwoud mentamak mapulopol ang Pwopwoud kakwiya men kaskulang ang papa nono. Amen. Karitay men watong kichacha ng klakach. Okay, anki ang somawan worship kauno. O tacha sopa yang kauno. Ipanintawi forget about the problems manukela kapal mamiya. Kauno utan pakongu ko ano patar po yung sapangu. May nala kakakuya mimima kapilatar makapama maurang kauno sang ranwatch kola miya mauran mas. Miya chel mauran mas. Miya mauran mas kakuya stumbling block ta wiya songe o makachkachaw wiya maur ay sawach makapilata. May miya ang Pwopwouden mas. Okay, mapilbang wiya ka chow-chow nga mongi nga more. Makapilata makamen move on. A part of you kauya matamatawa. Miya kokonen somak. Miya kokonen chow-chow. So imang chapanan kaya so maong chay pang kapakap. At nganan coach conflicti kuno kipantawa masonge o mapan so sa you kan salatakla kanan na mak.
Kanane makong isme uya chapinang pot, mas kuma solar popot, mia pilipileo ko uyata match me pila more mimiyer nan different direction. Maureo me kapilata murena mwewang kauno sang match kola, aya ko sampal pokan papay kong kauno sang match kola. Apkan kakter uya chow ki, mauran mas, kanane kan salata klasang lale sang niyang pampok makre na ramaso. Amen. Niya so magchelo yung koko, liya sa usang mga nan kauno pulikitin na mong yung ken salatakla ak chik mentama ko mapung kamatamatawa mako mapung ap kak salatakla kapilban sawa sa mauren na ramaso and pil salatakla ren kauno makong makakak pil reach out ang pakmakre akowa o ang pot makmakoros uya momotma masonge umiya na mapopot makumana na salatak sang lala ay panintang kumamakiyan kumain sa latakla kumana na makpana ng pungawa. So chale pilipil. So ang tame kamatamatawa me isa sa may naray na chpang yo popot is chukak manokela area. Riya ay panintaway me iso me kaun cheeses. Puksaraw me asa niyang kicha pang kotongi mamaurangi pilel tipachakan korosakan manokela. Imo man kauno amasanti masani kichama. Imo man kaunoan kumong yung limpakang akapel love mo kanin. Me unconditional no matter what. Kauno kin manokila tana. He remembers them no more. Esyo kin chama-chaman ti pachakan. Or kichan pil wiyang at chapod. Wiyang ang pod. So chali pilipil masonge wang pod kamatake kinukala. Ipanintawi kakak makong o mapopod pan maula sang mechkola. Amen. Kakan kechailan poita na nachail mamauran popot, makpana pokumangkak salatakla. Makong, ipanintaway kome mimi marana chrongorong masanan coach, take the step. Katerawi, katermen kapami, katermen an kalangata, katermen patakong, ay mapuksaraw masan niyang kechanan kayong pitcher, at siya wiyawiyakan anut wiyamen patak. Yang wiyawiyakan pang wiyamen patak, take the initial step. Kola ko pa kumakre. So cha excuse ninta me o ischokak po mimi Bombay, o mimi mainland, o mimi mo, kichel kak konektang rail ni telefon. Apo menintawe kater kapantela, makaw na mamasa ng ukranech kapayata. Kaso sa iyo sang make intang chel rancho yo, kaso cha mensang when we are pantawe mentamak mamoy pasanger ta solar mimi panasompar. Once maramasopan mela deep inside you kabangkon. Okay? Kapaninta umay uyacha mo, umay lokayang chow, kasi mensang ang kakonon mimereo. Kapan so mak, chapel kan pitch-pitchy kachailan po sa sabuya kita, kapang uya kapakapang kauno siya kakoronga, makakolokol deep ream, kakolokol so mak ream. Amen? Kauno uya mamasa ni komoy, murenran makamoyta nga maurangi, kauno masani ko mo pilipil koros magchawiyata and kapoyata kupuran coach sang rano kola. Okay? Pwede kagatete klar me melalo. Tamak chel rongorong pa na limpak kan nga ma. Okay? Song kan limpak magchapang kakpawe kiti song ko Rusya. Maka limpak rice mimerem kolta ramaso pakma kopungala pakan kaksalatok mo silangan coach. So chapang kapakap kay chapanang kiyan somawan kapakap. Makarongorong ngilay kami mi pon Facebook tagabiliang miminan Zoom ranach kapanga coach coach wiya mama sanang kamuriyay richingang kaunchi sa samor lukwari basa na pa na cha popot kichan ka kuya popot limpak basa na pa na cha popot kichan ka kuya popot eo mapoita popoteo mapang kakairada ni chasarikan pang kupuran coach manan kapanay na yeo mapang poita ipanintawit kayong kak at siya maura na namimiren Jesus Christ. Watong kaun Jesus Christ ang maur. Kater katrop kaya ang pot, makapilinta tuwang pa pot sa ikin siya. Kowa wiyata kayon pilipilan. Kotong ren kauno, coach pang kalwato sa wasa maura ng pot. Glory to Jesus. So ibang kapakap, kakakuya kakapakapa bainam, kay makarongorong, o tinam, panwiya kapakapwach puksaraw masa niyang kitsa ng pukan rom ralaw teisak ira chik tuwaw koti kay makichapang kamelele sang nanacha mong yung unsak tamak Jesus Christ kachinwiya
Jesus Christ coach to Paula Sarti Yasata. Okay, me koros me Jesus Christ coachin wuyang kecha. Chapan kamelele sang nana cha mongyong, katete sang nikelina wacha, kechapan maurkila. Amen. Jesus Christ akeker komui ranwach. Masani nan Revelation 3:20. Okay, rong ya chilaler niya mwani mo yele chelech. Meman makin rong ngile yor chingata, ipan yangi ya sapang konakonach. Apan miyala relationship ren ko kauno. Glory to Jesus. Main ko kauno so chakisokol kita koletisang eu sang kechail. Sapol mamakoyong kasampal Jesus Christ sa pula po yagi apa kong kecha. Kechap chow yarong-rong. Makchapil pa mekilay po tap so chak Christ re kay ten limpak yomo. Lusla monsto sa po yan safe ay po tap Christ site mimire kay teken limpak yomo. Ipil pa numon coach ipan si parsangwen coach. Ilimpakan Christ pan mimire po ilimpakan yeyi kauno. So ipang litang kitsa kapakapwach. Okay, pila man naramas sa akin niya kapakapwach ni pain ngoy. Pila tasang nanay mongyong ni ay rong. Pagkaunaw yala chala chan sa korosapo so cha rong. Kauna me piliyata yap so cha kasampal ka pilipiluwach. Arinang par kituwap kituway sa kwalo. Iyan sa may sapang. Sapolman kauno. Kaling po na maur. Iso cha kalukila. Pilkaping kiyang coach olman makauno mo itangya san kak Pwopwoud. Pilanan coach main ko utana kasalel. Ap makitya so cha mimiren kauno acha Pwopwoud ban kachik acha Pwopwoud ban lisalipeng kichapil ban matawa me so pungala pilipil makchaw yata. Ay so makchapan miren kauno. Oh, praise the Lord. Kichapan mimiren kauno acha Pwopwoud ban mimiren kauno. Kakakuya mamaur ke mauren nan lang po isanda. Glory Jesus. So chan kaya sa umawak siya kapakap. Alasang yaw ya kapinam. Sang nanamong yung unsak niya manana kauno. Lukwari ang kauno. When wiyalam kauno wiyalam sang kamaur. Kalanganan kamu maing sam. Ikaping kiyang kamu. Pwede kiyang mukach kito Jesus Christ. Makachin Paula ni Lopo. Incha kareti. Ipona sanan marainan ranwach. Ipaking nga mo kalangan. En kachin makakiyang yatipay koros. Irichungang kamuwani mo na imongyong. O lukwari kami. Kam kachlong. Wiyalay kaun. Wiyalay song kamor. Kamakalay yata. Ay mauran mas. Ay maur may matamatawa mas sucha may koch kaki ikakong. Kamukalep. Makak kamakaleta. Kamukalep. Makak makong ya. Kalangan ng kamukang Jesus. Sang ranwach kola. Kamu wiyalar. Ay kauno ay sang kamor. Sawasaya. Kakela kaya. O kawaitia. Poyan wiya. Sapol mamui. Seri. Chontatak. Numaran kaun Jesus. Amen. 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 Melaw kelail. Maranach kamuitang Christ ang maur. Kilaleti. Ranwach. Okay. Niya cha apa cha nuputi. Kichawiyak sin serpalel. Ay magcha nanawiya. Kichan koy yang. Rong masanan coach. Kilikilang. Tame pan sawasa cha maur. Okay. Koy tong. Aw te kinana cha matamataw. Masanan coach. Acha poson. Bangko ko tasang niya cha rong masanan coach manan romo isa su masani. Okay, karetay kakela kayuk riyay manakap riyay benakap tamapil no na papa. Ikakela kayuk kachang ko tong kauno. Okay, chapan tawla chopil kapakap tame wiya kakela kakanuk ng kapan. Ko mga san auta pa na mongyong. So cha mga sa ap coach mangi. Coach mangi.
Kakak pilu ya mi miren, ang pot makaw ya popot kemech, ap miya mo lan mas. Me uya mamor olan na namong yo. So payang kauno. Okay, so payang kauno kapakapang coach, pakren kauno an makonguk, pakren kauno richingata wanim, pwe ku wanim wach, mamiyara masaman kana no kapungala, kauno richingata wanim, pakan kaksalata klasa. Glory to Jesus. Ew matak makin mamor magchay sa chakak tinay. Okay, mamiya am relationship in mass. Kuma end pwe ke bad terms, kuma kamalti te may pasang pwe ke ni pilipil sapong te sangkan mawiyawi ma kuma ping kotro maulana na miya salataklana na miya. Amen. Glory Jesus. So chabanangki ang sumawan kapakap. So payang at kauno kapakap kila ang maur ng clockwatch. Okay? Pakren coach. Erchingata wanim. O kiyang ukelail. Patama ka na nawiyan kan kakuya. Glory Jesus. Kalanganan kamo mang sa may coach. Kaping kiyang kamo melalo Lord. Kich korusiya memimiwasa cho mang sam. Kaping kiyang kamo papanono kanolot. Mapilmasang kicho God. Kabingkiyang komo mana kapena kapakakorusiya Lord. Kabingkiyang komo mangsam. Mapilme singkel mi wasacho Lord. Kamama sa nang kichach mora na napatao Father God. Mangsam kapakapkila Lord Jesus maur koros. So cha sange umapal remwi. Lord ach mauran mas cha bang yamen kalwach panach maur. Tama sana na kapungala Lord. Iyach kapakapo mangsam. Sakitinan limamwi. Lord, say awesome. Mang sama, como me ban make the way, oh Father God. Kalangan ng como kaun Jesus. Ikabingkiyang como yo Lord. Mang sam po maula koros mimiremoy. Salatakla koros mimiremoy. Kalangan ng como kaun Jesus. Como makak-restore. Como makakipa na tama morpasang o mang sam. Lord, campaign masan isa lukwari tama socha papan miyata o mang sam. Ikapakapkila ng popot koros. Masasocha ko na sa limpoakpene, ranwach sa rongo-rongo mang sam, o sa asa makam kachin pakong kich, laut sang me karusia, kau na bang ach maur, masa nasa Lord, me limpoakpene yay kamui, sa pangkotong kamui o mang sam, sa pangkak function o mang sam. Iyach kapakap Lord Jesus, nan marainan ranach, limpoakpene Lord pan transform, Lord nan maurin ngoyay pot, nan maurin popot koros me upanasochikwach, Teran watch kay puiti limpoakpene o mang sam. Mawaksang o Lord tama sa kang kokoni chapio. Sa siyaban selfish o Lord. Mang sam ap sa bang pakong naman upa naman o mang sam. Sa siyaban roparapang pain kich o Lord. Ap sa bang serve one another o Father God. Sa bang kasampal kaya naman o mang sam. We will see each other o God. Kilang Lord Jesus kapikupik watch Lord. As you see us o God. As you created us o Lord. In your own image o God. Sa siyaban mamali ki Lord sa irati. Irati matamataon sampa koros, matamataon flesh. Irati Lord, tama sa anlar koros. Sa irati namaran count Jesus. Apsa mempilata mamaurki. Mamauran ngano mo yung mang sam. One ngeno o Lord Jesus. Kalangan ng kamo yung Lord. Masaban, bakong naman, laut sang Lord. Tama sa gunmuya. Sang ranach ko la Lord, pilipil cup. Masapilata reamoy. Kalangan ng kamo count Jesus. Ibagir Lord Jesus, kamo yan pil ka wait. Kakela ka, maur Korusya. Korusya memnan Facebook, memiminan Zoom. Linlima mo Lord, akin lelwa sa koros. So chamoch. Kalangan ng kamo Lord. Sa palang mamasan kun kaway proto kapayata kupura mo yo God. Iyay kapakapi claim katete po nach maur. Ach men rong kan koros ikapin kiyang kamoy. Pasaban rong kan na yung o Lord. Mong yung kan koros Lord, ikamelele me pulmaw. Mang sam po sitwatch pam patitiyo God. Apan no sa takapareta wow mang sam. Wow mapilpang kapayong night sarika no Lord. Yes Lord Jesus. Sa kapinga maramoy. Sa kapinga maramo po kamukalip mamarang kaping koros. Glory kalangan kiyang kumumak lapalapo na chmor Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Kalangan ng kumwi. Okay, kochen kapay kumwi.